Kardong pini bertarjik tha pini prime time news chan bang pini le monitoran pi aprang si bertang ton pan chupajur medium de aprang bertang kong pi arjik tha. Dipu Medical College along academic session of MBBS course Dipu Medical College along Kangpupon. Karbi, Nile bahawa kacing tu saya monat di papi. Dipu ward number 10 rong malong along indeng chok mahang kategori kita lompon. Number other sa ahiti along Besilun adukan Kangpupon. Rong agora mensing tirang arong LP school hem kimi meja dajok rong aradatum ningkang samse kacepak lang. Bertang kong biar jik dia phit putat bertang ton pen cipajar midam snang. Lakhain ko ro nilip constituency ki parlo rong agora mensing tirang LP school ahem kimi meja dajok hawar aral tum pen ningkang samse kacepak lang pusi niletum News.News Karbi ANGLONG perang ke hin pen bertanang pale. Nona kaya hot loga Charlie kya kinang sot binong atema loga Charlie le awe polotante nona pora hot abangke loti kang ting sering asong sinang man la pusona pora hot bharot ate tang dang setame loga Charlie ke prang pon thek japan penangan saya mo teng pon la song si asa mangkang mate Karbi ANGLONG alo setame saya mo penangan teng pon lo Hon setame isining dug mimi abangke la pusona pora hot setame penangan Karbi ANGLONG alo atima long abangke loga Charlie ahem setame kilang ke pang pre penajok ahem kahen no along pen ke than banga sai ka chedam de lapen penangan kipa mitu jia sai ke deng pon pe penangan dolang laki rong agora mensing terang arong LP school ta isilo labang so school laki ningkan pressure kebrap ho kebrap di aningkan pensi nang pangcheng lo hada ke school hem penangan ke heno asom dotang lo school hem asar nung atin sedame tomon ke the penajok ki oi plang pen Arwe chang lo ten nang create lo ceiling setame nang ke klopo nang klorang rung ason si dolo lapen ke bench desk hai hu setame heno lap kitchen room latrine urine ahen setame non puan ta awelang la sinot Las School Managing Committee mai putilip terang pen rong araratum mate penangan kacirok tot araratum Karbi ANGLONG Autonomous Council CM lapen education EM apanja semen labang su school hem nang kelang chari pen kaheno ason anstame nang kipa mitu japan si rong araratum pen chuning ripon School sumar bang on betul. School sumar dak bang 25 minum. 25 bagi. Class 1 dan class 4. Class 1 to class 4 kalau kita class 4 kemudian tu mai konghe. Nursery tu siang cek. Kalau. Men tu kalau lah school agak ini 1954 established. Non mat lah lockdown kan api bang mawang lagi kan. Lockdown kan api bang ini kelas bang ada dia lockdown pemah. Non atau bang non. Nilipen bertapang dakpon Anil Sanggongpar News.News Karbi ANGLONG. Ini Dipu Medical College along MBBS course academic session Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Ridingpen Kangpupon. Dipu Medical College along academic session of MBBS course Dipu Medical College along Kangpupon. Rong agora mensing tirang arong LP school hem kimi meja dajok rong araratum ningkang samse kacepak lang. Dipu ward number 10 rong malong along indeng chok mahang kategori kita lompon. Number other sa ahiti along Besilun adukan Kangpupon. Nile bahawa kacing tua saya monat di papi. Lakhain ko Raini Surupatar constituency ang Kangbali Pathar ahawar number other salong Besilun mate chukaching tip akulat Kangpupon. Lakhain ko Raini Surupatar constituency ang Kangbali Pathar ahawar number other sa ahiti along Ruhini Be lapen ajar po ajit be atum bahingi ang bong Cherap singi pai aggressor kep ar coining kansuringira ingkoy resiarni chukang tibakulat ingpupon alang litum lo Charlie bomlang Ruhini Be laki BA 6 semester lapen ajit be laki HS first year alang litum Loka Charlie anat isibak ng archag don popusi parangke kahum ripon hot biota nang pidon lapen Ruhini Be lapen ajit be atum jer popo bahin yang bong chongdat atang kapensi
lakado kawe labang sokulat aparman report lobutan hanpon lasi suru potar constituency ang Anglo Charlie Risoy jangan tumapan warsay kipipon akinang sod puta biota ng pachinidon Dilay pen bertapang dakpon irai rongpi News.News Karbi Anglong Lakain ko rapon nilib constituency ke bang phukilega porsi ajara saya mota claim chot pusi hawara na tumpen akoy pipon pusi nilitum News.News Karbi Anglong perang ke hinpen bertanang pale Lakain ko rapon nilib constituency ke paro loti ke selam Japan hukum pilo monta ningkan ini pareda pisitami sai ke claim Japan bang cheng chelang charju dam me bang phukilega porsi Sai claim chot putar matha dami me ahok nilip ke kipa pinai touching thodun dinai along lilo la sitim Karbi Anglong ke jatu ma plot ti hai hoi nangwan pilo bon ta ke selam thuji ke cheng dujia phansi chuni repon pedo ke ini ke update ke par elu piposila sotobar patang hadal update bang par elo sudah update par sudah la contractor tum claim ke desi ni tum da contractor phange hang ke thedelo la contractor tum kaba hosi ni tum claim do contractor jonor naam ke contractor jonor naam to Manus Parekh ekjon আহিছে না নাই Manus Parekh to 1 তারিখে আহিছে বলে কিন্তু মই লগ পোৱা নাই কামটো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ হৈছে কামটো হে ক্ৰিসমাছৰ পিছত হলো আৰম্ভ হৈছিল কেই কিলোমিটাৰ এটা 2 কিলোমিটাৰ এতিয়া বৰ্তমান কিমান কিলোমিটাৰ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান 1 কিলোমিটাৰ 300 মিটাৰ আছে হৈছে কিমান আছে আৰু 700 মিটাৰ আছে Amount কিমান এমাউন্ট মই নেজানো এটো Nilipen bertapang dakpon Anil Somnong Par News.News Karbi Anglong constituency ke palo thang ni phai siarni dipu ward number 10 rongmalong along ingdeng trok mahang kategori talon pon lapen Karbi sengkan kimi sistemi talon pon labang somailong alihisar puaman pen lungse timung dipu medical board commissioner lapen ward number 9 commissioner Sotro Singh Teron SGP registrar Teron Kara executive member Longki Terang lapen GB Jiten Tok Biaton Chitongdon si Maya Dipidun lapen Pachit Tondon si Chandra Singh Teron Memorial Club pen Ove Kimia Teron atum cepatir pipon si dipu lorong so hacha patruak lamalong sistemi Karbi sengkan kimi talon pon dipu pen bertapang dakpon Elvin Timong News.News Karbi Anglong Pinye bertalapan sikang toniglo demi takmi kardom